Karbi Anglong who is Karbi Anglong BJP Committee President pen la pen hala estimor cha President pun pine estimor cha pubo long sing tok bia ki hai la pen President Roland Killing ki hai tum press meet bi theklong lo la se ke cheng ko ni li choro ji pu bang kha alang tum han choro dat lang ni li choro ji pu bang kha hula ni le pu hala ke long le tum ha di ke long le hala ke ni 3 4 la pu section 3 4 long ke long le tum to la se ko mama ke long le nang toy dan pu si pu la se alang tum han choro lo alang tum long toy pen long lok bulu te la ke mi pikalam lo la si alang tum han ke cheng si alang li han choro lo la pen aku isi lam bang ke nili akoi ki pitap la pu jal ha akai CM tu biram rong hangapan la si nili akoi pitap te proof to nili long akoi pitap bang nang than alam de la si bang na than sita emetang time and again nili pan false case nang ke pp ne dokok ti masi chokhere dok la irrigation department tom 2020 ningkan nili pan case na pi pota nili ini jal 45 days ciklo genre ebeng nili ke dodam nang la so dodam nang ko lo la so clean sheet lo la hala FIR na pibek bang nili pan chi ne bang office ludam chongmat life threatening ke pi la bo ni defamation case PL he defamation case pi la already almost alang tum la ke false case mo mase nili clean sheet long lok ka phi sin nili defamation case pi na ko ha la se la son la pen PWD tum tanang pi PWD tum na thang evidence ave mat FR la police tum masi FR pinang ko la so pot nili ako criminal case pi lo la pen 2016 aning kan council hala so David Timung pu inut hala principal secretary hala ta false case nang pilo hala ta sab ke thom lo ni lipan false case la sana pabon hai tane corruption against ningje lo pulo te hedi son nang pidat titi thang probawe pin pen la si ako inut bang na thana bang ke nili la so posilam clarify ko alang tum nili lang lo nili pini pena bang bong alang li amen jong dak thek the pulo te defamation case nang piji pumati asi alang tum phantong than nei ma nili court si pi nei ma pu bang si nili kini la si nili ma tha bang ke court along lo pirong po court along lo pirong po komat si nili phana than nili court long ga amen doji jasita publicly le pu paklang pier ave nili alang da library salam do na than ve ga bang ta la si court to mo pa decide nang kalang makan inquiry pu ka la si pa inquiry pa kuri na la si nili pu den po penap un pulote penap amat kali ke penap dik ang pong nili court long lo pidet la so pa jong sei na ni long proof evidence do pulote copy pase na de lang arnis tami evidence pak rat ang no paklang hai de nili paklang hai he pu kali alam bang ke paklang paklang hai he pu alam kali nili bang mane thang khejibon pu jal he nana phiang nili la kai bang la po live la po pine dokok na pu jalo atima pine nili sungdar lo pulote nil ta family alam do mati family alang li phan thang nili thang bang nangke than tap mene alang li ekdam nili ta ekdam jong clock ji pu kali nili muthe bang na than lam se nili ta ke than la ka bang na than pot ke nili court long pi pu na ni phan nang ke ther nang ke hapu bang ye a hok lo ge di nili phan na thar ke thap pu bang ke la ke koson no pu pa nili phan la hai ke ther lo ke false case na pi ke la hai ke ther lo mati ha komar bang khulo la bang so kali la FIR pi ke la false FIR na pilo irrigation department pen joy binan long mai lai pu si alang se phan si case na pa pi pu si alang li nili phan nang ke than la si nang pen ke ni thang ini mi ave la pen alam me thang da ning je dak lo je dak court long ma se alang ning je dak lo je alang phan thang chi ni ne muthe bang si pi nei pu ma si pi dat la pu jal ha ama non la tum ke ni chi pi po alang hala
court long cipi dat po si alang na po. Kalau dengan Koma. termas konsil CM je nani pan batai ket kom je nani pan nani pati pan Kan lasi nili nang tan polam lasi bang nang tan polam. Koma mana tan polam nili. Publicly le paklang kle lo nili penap kali te penap dik nili court long la pidat po. Chok lo di. Lake aku ni ningje tapte. Ni ini ningje je. Aku jat le ningje ji pusar nili with documents with evidence pusar nili. Sampai nang lipat nang ter nang havek lo. Nang tar nang hap pu bangke nang apa abji polam bangke nang lake live risk lo mati nili ta risk do mati. Lan shot na bele. Nili pan batai thom FIR na false FIR na pi. Lake nili pan na pasung binong mati. Sop nili clean sheet long lap. 2016 aning kan tala David Timong po principal secretary ene ke principal secretary siate in charge don just so arling haita so amuni ta chewo joilo nili kosono po ho defamation case ante chipi long le dalon chipi no dak lo non nili pila hala PWD pot la false case na pi pota nili kene pi bom criminal case pi chok do court soli bom non sanitary kan ni do nang le tom nang dun tami Nali cecini ateng kulo te kupti posi nali panang ter nang kihap lo. Kali nili isi lam bang nang le tom bang nang chidi yo eta thai mine nang tom pan nili da nang ki tong ver ve pang pa nili la corruption eve ke claim ki chok che pi ne la hai discrepancy pi ne theglong lo plot nili ninje da ti non da la si la son false case nang pa pi da ti dopik nili non he non si ke ong la non si ke ong la si ninje o untung te la si un an ke nili ninje de dadi pusi kamat halo aku sungle pun nili aku dorkar alang tumle nang paklang vek ni ke corruption apa nang paklang ni do pulut ni paklang dai alang tum han nili la kar benglong a district a BJP tum han nili la ke nili alang tum ani hang nang paklang oi pulut ni paklang labi ran theng do le paklang nei pusara ni paklang labi la si alang tum kupi ma ni Jata alang tum bang thang thelo nang paklang dang hoi bulu ni paklang dak po alang tum si rik si enang po ni pan ko false case nang pa pipe dei pan false case di ha per clean sheet ke loi along so nang pasung krung apanta siksak dak ti ma ti di laso apot nasi nili paklang nang de paklang dak po koson ma pulam pulote mane council ke corruption koson si ke doma pu paklang nang pulo ni paklang dai alang tum le paklang oi la haen ta pulote ha Lain di paklang labi. Tapi pini BJP Karbengong district presiden lapen Jua Marcha ST Marcha presiden dong press meet ke pa hut kaninje jong si nang akichok che do pulute amen jong dangon tu nang li jong dak haji mala so Kali di court long jong puke aku alang tum han pan ni ale be dei ke alang to court long se akala jong lo pu sita alang tum thang da bi thek court tum si bang legally si bang dami court long pipo la so confident pa dono alang tum pan ni li chunu la so confident to komasina than ma pu mo pan jong si nang li pan jong dak nai pulute nang li amen aku jong dak haji ma non nang li to theng no ma la si nang li to theng no ni li jong lo court long si pipo pu lo di jok lo hala tum pan la so aning pa biri jong pi dagi mo court long la tum notice che lo inke Stami nang li long bang evidence approve bang ke totally se dolo nili hedi ni without any mane documentary evidence kan nili jata ninje itung te aku ninje ta nang ni false allegation jok kan pi nang ni evidence do kok ajoni si nang li nili de popete ninje je dei ke nili ninje nang ni any false allegation jok kan pi me defamation nang PG pulo defamation any false person ni ga daya reng tu nang kok po nili tu te laksi la hai ke nili pan so confident bang alang tum pa dona ตั้งแต่4 line นะพูดหา third party มาแต่ dalal tumke do o ajoni pensi penang azu tumke nanga che jong dona join pensi pen kemisen ke claim kemisen ajoni penta chok che dalupu aputhak nang hin ko piloku kali dota hai awipin kali dota hai son dota hai kali ma son dalal lawi pugan ni lita pudam de dota hai muthe ke change nili ki pudaim bhange nili phanang tin kok ma pu alam chona la fen isilam kan je right to income pu hai right to income pu le ko ma phan se ki pilo alang dum poisa pieret
RTI tum han ku people pinang ko ha ana tum ke claim chok la pulu te ke PG kam ave direct tang extortion case bi chongo tang ka cho hang dam pin ne pulu te tan alang tum ki chok che thing tan ko se right to income mane mahala RTI tum han poisa manage nang oma ko alam ta arjunang ko alam mungke la tan nili phanang e people approve nang pinai approve nang pinai nili ne methang ma se FIR che pin ne methang ma se jal dam jong se nang le ke paklang dam amen paklang the pulute nang le phan la defamation case nang people nang pa pinang la ke nili thang la we la ke Kami nang li long approve dulu. nili nang than la ke nili without any documentary evidence that evidence of pin e jok antani thang ethilam ni